Bisag asa mo musimba, ayaw gyud anang maglantaw-lantaw lang adto las gawas, anhilang sa sulod simbahan adto pinas kasuok, dili na mao'y gustos Ginoo. Ang gustos Ginoo nga mopaduol gid niya. Ang iyang word nagigamit kanunay, come to me. Come to me. Mao bitaw sa atong ebanghelyo, ang Ginoo nagpadala og mga tinun-an aron moduol gyud mga tao, musaka sa balay, dili lang maglantaw-lantaw, magdag megafon, musaka gyud, makig-istorya, mopuyo, mukaon. Kay ang Ginoo mismo bisag tuwa siya sa langit, layo kay siya nganhis kalibutan, nagpakatao gyud siya. Nipuyo gyud siya tipo nato, ni paduol. Sige lingay mong tupad, ing nanalipay kang duol na kanako, ing nanalipay na ka nga duol kanako, o napugos lang ka gisulting father. Ana kay kita manggod anha na ta mo paduol sa Ginoo, basta na natay sakit nga cancer, mo take na tas board exam, naa natay dagko kaing utang, daghan na kay tag problema, una pa ta maghilak-hilak, paduol sa Ginoo, pero may gani atong kahimtang, duol kay ta siyawa. No? Basta maing atong pagkabutang, tuat ta paduol siyawa. Dili magpakasal, puyo-puyo lang, pero ini ka cancer, request day kasal. Kay hapit naman matay, ana dali-dalion pa ta, ingnon pa padir, palihog intawon padir, kay hapit na matay. Pila naman sa nakatuig dag puyo-puyo sa mga hapit na 30 na mauna ni ron. So datong 30 katuig unsa may gibuhat ninyo? Nagtigom padir, nagtigom. Unsa may gitigom? Kwarta. Nailad mo ang inyong gitigom sala, dili kwarta. Sala. Siging tigom anang sala. Kay gadugod mo nga way kasal, sige yung sala. Kasa mangin ang pari nga maghuna-huna lang, wa gyud mo do. Di ba niingos Kristo ang maghuna-huna og laway siyang isig katao, nakapanapaw na. Huna-huna lang na. Kuha sad mi ana kay usay maghuna-huna. Huna-huna sad mi. Kamo di mo maghuna-huna. Una-una mga imi, labaw na mo mga yawan-on kay mugnaw. Mauna, paduol gyud Ginoo. Og usa sa makapaduol nato sa Ginoo, mao gyud ang pagtuman sa iyang mga pulong. Mauna ingos Kristo, ang anihon daghan, jutay ra ang mga ngani. Kinsa maning anihonon kanang mga tawo nga wa gyud makabati ug wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa maning mga ngani? Ang mga tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kanusa man nato maani ma-harvest ang mga tao nga layo sa Ginoo kun mo paduol sila sa Ginoo. Unsa may gamiton aron maani sila? Muna si San Pablo diris unang pagbasa ningon siya, gibiyaan man ko sa akong mga kuyog, si Lucas na lang mo'y akong kuyog diri. Unsaon nato pag ani? Ang una gyud atong isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ingon San Pablo, dad-an na diring mga basahon, pasabot kadto mga sinulat nga basahon, pulong tos Ginoo nga karon ato nang gi-compiled og nahimong Biblia. Mao na ang atong kasuod sa Ginoo magsugod gyud sa pagsigi natog basa og puyo sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia. Gilingay mong tupad na magsikag basag Biblia. Sige. Daghan kay nato makadungog lag pulong sa Ginoo basta mo simba.
kay naibasahon dili para bagyod maminaw. Di ko na be, unsay tubag nato sa Salmo. Ready, go. Natanawa. Kato, simple, gibalik-balik pa gito, gibalik-balik. Wala gyapon kat. Sige, kamong nakahinomdom. Kamong nakahinomdom, gawas lang sa salmista, basig ang salmista wasad kahinomdom. Daghan kay natoy nga mura lang mo labay lang ba, murag mo agira. Samo tagyog mo ingon ko. Unsay title sa epistola nato sa kuan, unang pagbasa. Asa to nga sulat ni San Pablo. Maminaw, gi-flash pa gito diya sa anang screen. I-test lang ba ang inyong kuan, ang inyong pagpaminaw, ang gugma nato sa pulong sa Ginoo. Mo ginayuna aron atong ma-harvest ang mga kalag. Ihatag ang pulong sa Ginoo. Kamong mga ginikanan, hatagi nagpulong sa Ginoo ang inyong mga anak kada adlaw. Aron mo tubo gina sila nga nakapaminaw pulong sa Ginoo. Kana lang pulong sa computer, pulong sa TV, pulong na sa cellphone, kanang computer games mo sige ninyo hatag. Basig mapunta na sa pulong siyawa ang inyong anak. Kanang inyong pagsigig kasaba, sigig yaw-yaw, singhag dayon, suko dayon, basig pulong sa yawa ang inyong nahatag sa inyong mga anak. Nya kay pulong masyawa, ikadako anak, musukol na sa na ninyo, musinghag na pod na, mukusmod na sa ang naong, mulayas na pod na, awa na, gasunod na siya sa yawa, og nahimo na siyang anihonon. Muna ingos Kristo, pagkadaghan sa anihonon, jutay ra ang mga ngani. Gilaing lingi sa imong tupad be, kablita og dili mo lingi nimo, ing na mangani na ta, ing na mangani ta. Mangani na ta ba? Di ba ang kana mga ngani kami sa una magdagbukag o niya kaning mais mo to among anihon, kamot ra ba anak mangubal ko ning kamot ko, sige yung laksi hait ko kay nang kanang kuas pakpak sa mais niya, siging suod nga rin ana hait man na. Unsa may imong gamiton sa pagpangani, gamita ang imong kasing-kasing. Unsa may naas atong kasing-kasing nga ibutang nato para makamautang mo ani, pulong sa Ginoo. Muna ingos Kristo, musaka na gani mo sa balay, ing na dayon ang panagdait maania ni ining balaya. Kay kani manggong pulong sa Ginoo mga igsuon, lahi inis pulong sa tao. Ang pulong sa tao mo divide. Basta pulong lang gis tao atong gamiton ba, mo divide gid na, mo bungkag ba. Pero pulong ganis Ginoo, mo unite gid na siya, mo ana ba. Kung ang atong kasing-kasing napuno sa pulong sa Ginoo, matud pa ni Kristo, mausad na imo gawas sa atong bakba o sa atong mga buhat kung unsay naas atong kasing-kasing. Mao man bitaw karon panahon aning eleksyon, moingon gyud ko, tan-awa gyud ang sinultihan ug ang binuhatan sa mga kandidato. Nya kaning nias atong kasing-kasing, mauna siya malungtaron. Usahay og magbinuang ang kaning usa ka tao, magistorya siya dili mao iyang gibati, maghimuhimo siya istorya para nang mga ngilad mugawas ra gid ng kamatuoran. Kay kani manggong nias kasing-kasing, usahay mabuhat nato, masulti nato nga dili nato ma-filter, dili nato masa sa atong hunahuna. Kung magpakaaron ingnon ta, ato manang kwintahog maayo ang atong gisulti. Dan mo ingon ko nimong I love you. Unsa may imong ikuan itubag. Og nakauyon ka nako mingon sa kang I love you. Pero pag ingon ako nimong I love you, nya naglagot ka nako,
Pero ako'y nagsweldo nimo, maingon juga, ako sa ning ulo-uluhan, love you. Pero inig talikod, love you ko taon, may tagmatay ng buang di ay. Ano. Kay ang imo lang ato, maumao lang ba? O, sa ato pa, pulong, pagbati na sa tao, mo divide na siya. Pulong sa Ginoo, tanawa ha? Ingon na yung Ginoo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa man na? Paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Kanang gugma, unsa man na? Mo divide, mo unite. Sige kano, lingi ay mong tupad. Ing na nahigugma kanako. Ing na kano. Tanawa, ang kanang wa mo lingi, ang kasing-kasing ana, way gugma. Way gugma. Mauwaw man siyang mulingi, siyang tupad. Nya ningo mas Kristo, paghigugma ay kamo. Samas akong paghigugma kaninyo. Giunsa man ta paghigugma sa Ginoo? Way pili, way limit, way kondisyon. Kita, kusog kayong mo pili, kusog kayong mo limit, daghan kayong kondisyon. Karon, ingos Kristo, isangyaw ning akong ebanghelyo. Ang gugma nga Diyos nun, dili gugmang tawhanon. Tanawa ha, ang sugo ni Kristo related sa gugma. Kung tamparoson ang imong tuong aping, unsa may buhaton, ipatamparos langsad ang pikas. Mao na'y gugma. Sa ato pa, kung wa ka mahigugma, naa kay kasuko, kung sa may sunod buhaton ni mo tamparos niya dire, baos dayon. Tamparos asad. Ingos Kristo, na, kanang an eye for an eye, a tooth for a tooth, wala na siya. Kay kung gugma atong gamiton, kung tamparoson, pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Sa inyong hunahuna mga igsoon, hustisya ni or inhustisya? Kanibang sugo ni Kristo ba? Hustisya ni o inhustisya? Nya niingon ba ya ang Salmo or kang propeta Isaías ba to? Inigabot na sa panahon sa Ginoo dinhis kalibutan, palambuon niya ang hustisya. Palambuon ang hustisya. Justice will flourish in His time. Kanang pag-ingon niyang tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Hustisya na, inhustisya. Mumutingog. Mao sa niron, ang hustisya sa Ginoo lahi sa atong level sa hustisya. Sama nga ang iyang gugma lahi sad sa level sa atong gugma. Ang hustisya sa Ginoo mao kini nga ang tao dili mapriso sa sala. Liberation from sins. Dili lang liberation from pains and sufferings, kung dili liberation from sins. Kana bang mawa ang sala? Kung tamparoson imong pikas imong aping, nya ipatamparos lang sa imong pikas, ikaw nga gitamparos, wa kay sala. Di ba? Bisan sa atong balaod, wa kay sala. Unsa man na sa imong side, hustisya, inhustisya. Hustisya, kay wong kakasa. Kadtong ni tamparos nimo, nakahimo tog inhustisya. Nga naman, naaman siya isa. Karon kay wa man ka musukol, nagpatamparos raman ka, di wa kakasa. Unsa may mahitabo sad sa nagtamparos nimo nga wa man ka musukol? Unsa may mahitabo? Normal gina magbasol
inig us-us na sa iyang kasuko o sa iyang kabuang, magbasol. Inigbasol na niya, muduol na nimo, mangayog pasaylo. Napasisa, wa na. Uy, wala na. Nya kay wa naman siya imo na siyang na-harvest. Imo na siyang naani. Nakuha na nimo siya gikan sa prisuhan sa sala. Mao na ang mga apostoles nangamatay gito sila sa martyrdom. Mao ni si San Lucas puwa atong kuan kay gimartir, wa mo sukol, pero tungod sa ilang pagpakamatay, daghan minilyon ka mga kalag ang ilang na ani padong sa Ginoo hangtod karon. Daghan kay naluwas tungod sa ilang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Muna kanang martyrdom importante kayo. Malipay bitaw ko magtan-aw diha sa atong social media, labi na sa kinabuhi sa atong mga politicians, naabayay pipila diha nga mura silag mga martyr. Sila mo igi-atakig maayo, ang ilang mga maayong intensyon, butangan og bati nga meaning, ang ilang mga maayong buhat, sawayon og maayo, daghan kay silag nabuhat nga nindot, kasuhan pagyod. Ana, makaingon sa ko, kani sila, pwede na gini mga matay. Bitaw, tanawa si Kristo, kamaayog buhat ni Kristo, gipatay, gihimuag istoryang bati, kanindot og buhat sa mga apostoles, gipangpatay, gihimuag bati nga mga istorya. Tanawa karon, hangtod karon, ang buhat ni Kristo epektibo lang yapon. Ang buhat sa mga martir, ang buhat ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calungsod, ni San Vicente Ferrer, ni Mother Teresa, hangtod karon ginahandom, ginasunod og epektibo kayong solusyon sa daghan kayong problema sa kalibutan. Di ba? Ana. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, bisag imo kong kulatahon, sugot na ko. Ingna, bisag imo kong kulatahon, sugot na ko. Nindota na, no? Din agad masuko ba? Din agad magyaw-yaw. Kay mo ingon ka, mauna ni ang hustisyang tinud-anay, ang pagbuntog sa sala, dili ang pagpadaghan sa sala. Kay ang sala, mauginay mo guba sa kinabuhi sa tao. Ang hustisya, mo protektar gina sa kinabuhi sa tao. Muna, buntugo nato ang sala, dili nato patyon o dagmalan ang mga makasasala. Hate the sin, love the sinners.